Zdaj gre pa tale dama v avto. Po mojem bo zanimiv, kaj pa ti misliš? Pa začetek, dajmo si kakšno od teh zveri, vidiš, v bližje ogledati, ker vse skupaj izgleda zelo brutalno. Ta prvo avto, ki je ujel moj uč, pa mogoče tudi zato, ker nima pokrova motorja, vidiš, kako je pobarvan. Tell me something about the paint job. So this is hand-drawn. Yeah? Sharpie pens, like black marker pens. It took something like 57 hours by a graffiti artist. The car itself is a Nissan 370Z YZ, and the power plant itself is a V8. So we have a supercharged V8 set in there. Anything up to 700 and 1000 horsepower. Imajo pa tudi posebno estetiko tele motorji, ker se enkrat posvetiš detajlom. Drugač pa tisti, ki ste bili pozorni oziroma pozorni na tega dirkača, kdo pozna, mislim prepozna. Odštej tetovaže, pa del je naš bo kakšen boy band, ki je bil včasih zelo, ampak res zelo popularen. O, stari, lej to. Mustang Cabrio, a se ti zdaj pavaš. To pa je off the hook predelava. Pogledajo tam od dirkači so, Mađarka. Ta pa veš, čigava je, ne? Te zanima, kako izgleda kufer blokove Fieste? Takole, ne? Ne vem, če se dobro sliši, ampak ne moreš misliti, kako glasna je blokova Fiesta v štanggasu. Zelo! Zdaj gre pa tale dama v avto. Po mojem bo zanimiv, kaj pa ti misliš? No, takole pa zgleda steza, mislim, stezi sta dve identični, potem se po dva tekmovalca naenkrat head to head zapodita na njo in pokažeta, kaj znate. Moraš biti hiter, predvsem pa natančen. Tako da se mi zdi, da sem imel prav, ker sem rekel, da je to spretnostna vožnja, pa rečemo temu avtoslalom na steroidih. Zdaj se preganja Mustang, tisti Cabrio, vse se sliši. Volan. Evo nas! I'm looking at the wrong one.